puilano jotono no khulumka tini seng press meet khaimani mul uddesho wngkha mia je Atisa Central Committee ni je কয়েকজন থাংনাই রক যে Atisa dissolve khai rkha ba Atisa no sbai rkha ni samani omonotoi seng kunun dini phono mani nai meya Atisa no seng kunun dini phono sbaina boriya Atisa tabo bo tongnai ulo bo tongnai jati tofan bagai seng samung khlai thangnai tamokhe miyao je Atisa ni GS je borong ganang Peter Deborma je samani Atisa no dissolve khai rkha nei Atisa to bini sasungni sompoti ya kaisa songgotono sbainani hingkakai abo joto Central Committee Executive Body tei division level ni soho achuklaiye meeting achuklaiye tarpor se nung Atisa no dissolve khainani khaya apro je sung dihesan na harjago hingke to borok to kuno sungbai achungma ba kwrwi na division level bai achukha na Central Committee ni Executive Body ro bai achukha na party o kuno knowledge o abo borok rwkha sin thane totally kun knowledge o kwrwi dai ta kaisa kok o jaga wngkha swng to kaisa party ni IPFT party ni saka songgothon hingke nung dissolve khainani hingke to nung IPFT party no bo to nung ma sanai inform ma khainai hingke abo party ni knowledge o kwrwi borok je Atisa no dissolve khai rkha mani abo totally swng abono condemn khlaio abono swng mani nai manya aboni bagui no swng ang tini sini president bai bo kok salakya sini president bo no khub chajakliya obo haike bo kok samani ang koinai sini GS no bo teiwaisa abono press meet khlaiye sanani wngthong je bo Atisa no dissolve khai rkha mani abo totally bull bo abono rosai nanani wngthong ang abono koinai borok thangkai thangka tei Central Committee ni borok to tongkho borok 6-7 jon thangma to je Atisa bai thangka opogia swng to tongkho bwle present no to swng tongkho 25 ta 26 ta division swng Atisa rok khajak sara tripura o oroni bisingo borok koite division o jini inform khaikya abo to ang sachukmanya tamokhe ang abono sanai Atisa no kuno somoyo phono ang tongsak ba pohor deborma tongsak Atisa no ang sbainani rwya ang chaloklangnai hoito sasungphon chaloklangnai party moji tongthong moji kwrwi Atisa no smooth babe swng chaloklang thanai abono ani last kok tongnai hingkai last ta kaisa kok ang abono kwsarnai sini ex GS Atisa ni borong ganang Peter Deborma no ang koinai bo je mia press meet khaimani abono dakti khaino rosawi na fitung asu saino prumung yafarka kaisa songgoton chalma thangtani 6-7 jon chalokmaya chalma thangtani division level borok nango tei executive member kwngman tongo borok kokjon executive member mili o division je dissolve khaikhan samani abo to ungli jab chaliya tamgo hingkake dissolve khainani daitto sudo GS ni thani simiya dissolve khainani daitto president thani bo tongo sini president knowledge omo kaise kwrwi je borok dissolve khala khaya tamo khaina khaya sini president knowledge omo kaise kwrwi ko to totally sini president bo sai tongo bahai dissolve wngnai amo hingkake GS borok mia sini je agini GS na hinchanai dapita borok kokjon mili je dissolve khaikhan samani amo blaikham chaliya ar tei kaisa kok borok taise phirok thaibana to जों obviously bongna accept khainai na hiya to ko borok phirok phaimasa bo phaimano borok thangmani mel mon uddesho ma tan bagi thangkana borok Atisa no ma tan bagi sbaina thangkana saidamana kono khoborok to borok thangmani to sungno kun salangya sungbai na meeting achukha na
sini artisan je chalogui tongnai sini advisor tongo bin knowledgeable to kare bor tamon bagai thangka sung asu sachukmaya hoito ang sanamu jogmukha obose nung jati dofani samung jodi khlaina thangani ngakai atisa tongoibo nung dofani samung khlai thangmano nung tini सरकार करे हिनै बा एडिसो गभर्नमेंट फालिया हिनै नों आतिसा याकरे थांगानि बा आकगिया आतिसा तंगैबोथ नों दखने सामु खाइ थांबानो नों तिनि सरकारा करिंगाइसे नों तिफ्रा मथा थांगै मानो गाय ता तिफ्रा मथा जदि गभर्नमेंट फायां थांजो गाय नों तेसा अजारनि चेंज थांजो नाय इके नों बाहायकले दखने सामु थांनायबा दखने सामु खायनानि याके नों तामनि ताक ताम सनाय काशा संगठन नों याकरे थांनानै नांगिया संगठन सिं तामन बाय खायबा संगठन सिं खायबानो मुल उद्देश्य अंगे सिं दफानि बागै जातिनि बागै सामु खाय थांनानै ओंखाय नों ताबुरमदि अरबासा जेमन सिं कामस्लि स्लाइटै बरकनि कामस्लि स्लाइमा बाय बरक स्लाइजाक थांगिया आं पहर देवरमा आं कामस्लि स्लाइ थांगाय आं मुं स्लाइजाक थांबा आं चेहारा फुट स्लाइजाक थांगिया बले आं चेहारा दंनाय ओंखाय नों ताबु जे गभर्नमेंट करे हिनै नों आति साना नों याकरे थांगा एडिसो फाइलिया बा आईपीएफटी सरकारा फाइलिया आबुन बागै नों संगठन याकरे थांनानि आकगिया नों ताबु आतिसा तंगैसे नों आतिसा सरकारा आईपीएफटी सरकारा करिंगाइसे नों जदि संगठन याकरे थांबो नोंखाय नों अजानबो नों याकरे थांमानाय साबले आबनो बिसासले खायनायबा तिनि नों अरबासा गो ताबु सापोज रम दिन नों आईपीएफटी जदि सरकार तंग तखाय गभर्नमेंट तंग तंगाखै एडिसो जदि नों आईपीएफटी फायाखै नों आईपीएफटी तंखामु छात्र संगठन तंग दखमु आतिसा छात्र संगठन तंग दखमु नों तिनि गभर्नमेंट करिंगाइसे नों तिनि अजागवा बाखलाय थांगो नों जे कुबेके दखानि सामु खायनाय हिनै जों कुसिकिनाना बिसास खायमानायबा आतिसा तंगैबोथ नों दखानि सामु खाय थांमामले ओंखाय आं तै बिसि कक साना थांलिया आं अबनो कयनाय जे चिनि जीएस नो एक्स जीएस बजेमिया साकलाइमानि जे आतिसा डिजल्व खायरिकाने अब टोटली बोल आतिसा बायाखो परक खानि खरतन थांबाय जों आतिसनो सबायरनाय बा आतिसनो डिजल्व खायरनाय अब कुन मदे जों नाहरमाया आं तिनि वकमा डिविजन लेवलनि बर कक सालाकिया ते सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी बर कक सालाकिया बरबो अकंनो सावो खरन खरतन थांबाय जों कुन समयो सिनि आतिसानो जों सबाया जों डिजल्व खाया ओंखाय लास्ट कक आं सिनि एक्सजीएस ताबु जेमन तिप्रा मथानि वाईटीएफ नि वर्किंग प्रेसिडेंट बरंग्राम पीटर देवरमाना आं कन्याय बो बजे मिया सामानि जे आतिसानो जे डिजल्व खायरिकानि सामानि आबनो बो बिनियो जे प्रेस मीट खायमानि न आबनो बो तेविसा रसायनानानि बागै आं बनो कयो आसु साइनो खुलुमैया